velike dvorane u dvorcu koja će biti prirodno snimljena i koja će vjerujem dati određeni efekt cijeloj toj priči. Kojima nerekaši sviraju, međusobno nazivaju bešek. I to je bila osnovna putanja koja meni vodila me, rekao sam, pa ne mogu sad baš nazvati kompoziciju bešek, ali možda mogu nazvati barbekju. Dakle, išao sam u tom nekom pravcu, hrana, barbekju, roštilj, beštek, nešto i tu je malo po malo krenulo. Sarma, pa je tu barbekju, pa je tu paprikaš, pa je tu paprenjak.